ena miamia Amadina ena Mavis and Cancer woman nyina nso aba Facebook live no eso kwadwa pia enso live nyame nhiramo akosi aba kwadwo PSC mi PRO ono anso na me body guide ono so wa ha ena the charity ono so ewa ha enra ye maame there is a chireko wara beba or the 500 aba say DNA no aye koye no menye na memfa bi and or the thousands so kan ho say abedwafo fan ko lunch na me fema mo ye de kwan akọ DNA ni na beboa yen ai ye di ni na beboa DNA me say champo so na e pani so m say no one no ne de bia me ka ai ya did mi musaw mi nu ni asem kama mebusu asem duru ha wakasa enti je ma me teliza kire kon baby obi awala beba 1005 mami nyami shiraw tidi ene no September 2 kande idi mabra munyina mo famla adwuma me ne mo na eye mo na mama me ntakra no aye kese mo enti mo mo ame na dwada nko edi ene no na ba mu wa na sem no awere ho yenko yanim na do beba no banya tenase ebo mpa esenye mpebombo crat case biala se de yeni abra ye ba be adwuma no case number 1 ye pokuya wofre kokoso kumase woye complainants accuse Alex Ejei openi kwami entwi kofodia woyoko epoye mantemu ena wonum sugina dakamu ko all day in court echiyabremu eni me faun bien wa ode ma wo ma pokua me dofo pacho bebi wa bebo ayi nyina pacho me pacho net so wo me pacho radio dum na mo Bible me hoye ye wo Bible ye wo Quran ye wo bodua shinap before kosuade na ape pacho me pe Bible o kwa ya so de me pacho me kwa the word of God church the word of God and also bro no beso e she obonya nkyere ne asekwan mu o trofo ni did say Veronica Upoku we wo ba you pa mama baby a wo bia ye chia wa wie e ma mo twanto mesi mo kokoso am ye nyamedwuma nyame nhiramo e we ebri peda kosoro wo me eye me ya pokua mikura Bible sasem wa me bekai trodo mini tro wonyame boa me oda oba pokua esri edi asem na aba pachasem ene se me sister me di na chi wonya accident no we chi woja me nkwala nsia na mpanyimfo no nkono wo sister no de ni photo ba bibi sa na se wo de ba na de ato nchen na ehu na bibi eka me pacha me be na kamesi na minim se ne ebeba so ntima fa photo na ama afie be mu no nyankwa nhia no mama kasa ben 92 kwa hino nya accident no asoja fo yire no no wo soja ni ba ku papa winti na wo eyi no mkonya accident wo faade enti sa kan nipa wuye no mo da soja fo yire mu wuye Mrs. Anu na ye ata maami o na se 90s mu asem pa chan yo una na udi na chi minam di na chi toja onkola asen o panta fo no mo ye num sabre no ketwa na no mo mfie sen ketwa na no mu no na mfie be ennan kura no nya na okay odi akasa enti wo jame kura no wali soja ni kwa midua ni e friend ko produa okay enti na ye wo soja lai hospital na ti ho eno waka baabi nti nkola no chese waka baabi ne be ma ni nua ma no nyina na hwe nkola ti eche na be ma ne nansen ya na be ma no so o soja ni be pa cha ha never say die nansen ya mo no so be free never die nti wo be free mu no na sentafo ni tawia no na woni me sister ma nti o free mu ne koya yie no wo kokorantumi ti bi kokorantumi hona be ma no papa free na be ma ne ma me free oyoko achim
nti ekoya ye no ma me no kopa abusia nti ye no wie no e ka 30 million beda akire na mbusa abusia panyin ni de odi ni di ade ne se kan ye ba ne dai no mo ye se kan ye mra na be ma na bosese nti wo mo de dan ne beba be ma han na yenya sika no de akoto ba bia da timi wo mo nim bo no ma menti da bia na me frɛ wo mo me ma frɛ mo mo frɛ na me frɛ onua ba papa ne wo ye di sen kwa mi dua so ye ben fie mienu kwa mi ensen na nkra no se ne o manyinyini me pa chan na ba ko de waye secondary school no so yare stroke kakra ata no kakra no ba mpesese mpe o ma ye mpanifo ebi mu kra wale de bi obi anwale enti ye wie no ne de bia me boni nti minya ya omo so mbebo mbeba na mse ba bia kopa ebosia na eche ti anche no onua ba ko na aka no so be frim sisi Alice nti o frim no hi ata no nti o frim no ne ekọ kokura ntumi enkra ne ba ko ni ata kakra no onya wakoyali school mu enti so ko zutumi chinkola asa enti yakoya ye ni wie no ye beba no so ankasa no emsem so monye ya bi kwa yesesi amako hirika ahwe kunu ne bata so a wuja no matusuruku we isa be ifufu butu ni turumu e bofa ne so ye de aye no yenkwe enti yakoya onua ba na yi no ade abechen na ye beba na meka kire me ne abusua panyin ne me kunu dua no so ne papa de odi na ade na meka chen se me sister wu ye na papa su wu ye fie no me ntem wu bi o mo ka se ka no wo mo beba de dan bi abema han wo mo amfa ama ni nyina me ntem ti se de onu aba no so kontim pese me hunu se fie no nkwala no o mo ye o mo de titiri de o yale wo mo ye o mo de no mo ye so beba ntia no ye kwaya no mo mentimi ana me frɛ wo mo anu wo mo kan ya nti wo mo ba no mo ye nse so on be fi krom ho beba de o mo ka sika no o mo di sika nyina me na mefa na me pene so nti da na o mo ba ye no me so na nsam papa firi mu nti de odi me papa de no ne yakobo na mane no no so no ye continue nti o ma me papa ba ko won kan ye fe no kwa ye boa kwabena ye boa na o ba ye nti de edi kan ye koye na mo se o ba no mate se o ba no kwa kwanso no waba na kasa ni nyam yakoya yie no na mbusa mo se na kuna ni na mo so oba na beje yie papa yo wale fufuro o ja me se so wale fufuro wanya no wo titi wo mentem na oni ono so wo miensa ayo ti yakoya yie no na mbusa na mbusa se na kuna ni no we na o mo so oba na beje awade ben fie mo twini na mso tie de ewie bibia no ti sane wagya wade kora sane wawale be man entimi de me pane se efie na wosi ye no mo baba be chana mo de me mane de no ebe ma wo mo na wono so afa ne de ne ye be na mo sikunani ni wo fie onti ye nkɔ na akire oni wo watu kwan akire ne ye koye ti mo hwa na me san frɛ mo na mo ma me dase emra na mo ye nipa nan mo ba aduane ambodie na mpa bosia kɔ ma me bi we friend Mr. Poku ne yiri se wanya aduane ma mo se de mo bedi de fisa me mete kokoso complex side nya kokoso mintimi nya aduane mfiri wanti honso na mo bedanti na mo kreske fanti ye bedru ya de adane ye kodu ye na no o msi nkofio nti me papa no beka me papa no mienu na me sesa me ne baaye no na abusuafo no so miensa na kunani no so omso ono so ne nkrofo nti akokenti kodu ye na mo bo opose efie no mo beto na mso me fam di anka me pasam boto na we no wayare nti sade bia obetimi adidi ho kakra de ma ha na wagi na ne wode be ye bibia kopin se bra nyame be fere no na mo se oba ni nti mo pasam ton fie sade oba ni sitie na msesa no kura na me de mempre ti se mo beton fie ni dia mo ma valuation for mrem no mo be value bibia wo fie na mo ton ni enchem ti ekwatena se ebo no ye sole no na de odi mi kunu na de frɛ na less wo be ka se kunani ni se yanton fie dana obenom adurawu na mse ne wo ye nipa bɔ no obenom adurawu di amoma ne no adurawu minim de ntia nti ye sole ye na ye be ne me papa no ba ne na abusua panyin no e ka kire se mi kunu ni wuye no oba no akura kɔyin no sen kɔkɔ sesa pepes no no ɔhene ne ka kire ne se be me na wu ampa o mo fa de di adanse se be ma na wu no krasa za picture na agi TV ni so afa na ta no ye ni edie baby enti munyini free so e ni ono so na watch niema oh efo kan nya sharp and down
etna MCR wa up and down obema onu dede bia up and down so won be a parliamentary candidate as a parliamentary candidate ya wako parliament no to asome mame entimi pacho yes anu ye kan ni ekotena sinti wo mo ba no se be ma ni busuani kunani no oba ni busuani bi aba no se fie no obi beto ne 3.4 billion na ye de fie ya damponsen me pacho ye self contained o si ni wai so what tra da bi o kwa himaya what tra to butunu wura wura wani unsani fanso kakra se ba bi ye ton cement dancing wo wura mu kakra bo be pona fie no ho ye complete wasi ano omuti okay enti ye kwa ye no na wasi 3 rooms so wetire ena wasi store so animu ena me na msenia jawayade ena oye na msenia gese mu be valunti se papa ni sika na wakeka de mempinti se mbeto fie na mo trama nkola na nyesika bi on betimi nkana na wo mo wo no ebi on betimi di aye bibi akobod apedan ni bia na apasase bi aye bi na samo beto am ya cheska ni de mempini timi no am bo no ana om kan se bra no ntikakra ba sia o nipa kro so atum na mse mempene ene ye kan no so ohene ni sie nkoye krat nyanye pepa na ewia ntimo wa na afrem samu koye pepa no na wose me bata panyini no wo ba on fa ne Ghana card na busua panyin fa ne Ghana card na de odi ade fa ne Ghana card na mo nko ohene no afedi be na watwemienu na omfo omo papa poster na me frɛ nkora no so omanya bibia wo didi be na watwemienu na papa ne frɛ me sɛ me man kola ne nya wo omo poster no na omo no akoye bi di kunani ni din aba na me so me de kunani ha me na mom ye na mo se wagya wade mfie nwotwe ni ntini mo amana anye kuna ni dinini na ada na mo ko ne mawom ntiende enka media sana mi kire mu se na bia mo de beko ohene no ho na bia no ohene ko ka se bia koye foji ntimo de mo fada dana na mo nkire ne se wo ba we no wale no mi sister ni wu ye wale no media mi bibi nsimi kwa na nkola ni bibia so mani mere se magibi enti yamfa nkoyo afide me ka papa ne sian you are no firi munya busua no kura ye hia enti saneti a wo bata panyi no kura wo menti tawia be ma ne mra na msene me ma ne ma minye busua ne mo ba nyina me na mo ne ye ba me na metua musika ye bibia ti saneti de ame ma tawia ne ma enti samoso de mo ko ohene no akoye pepa na mo koye wia de besie na fie no so de mempene ma bra na wodi animu ni nton fie fi so ne kuna ni ni nanam minim de enti abra na ni abre denden de so beto fenti just evaluation for bem na me dem kan say to mo anata wia frɛ me say wo mo se wo no nko Africa na me se tawia wusa me ma wo ma ti so be ko bi de agesa me kan ho na me papa no afide wo ma frɛ ye biem enti be na watwini na me te se wo ma koton fie no wano wai abusuafo no wo din e wo mo misa afum ena ales ena nana antwini na nana antwini se wo mo beto fie na abusuapanyin no onim ho hwe wo ma sie kira beto fie no bra enkura ni mu ho hwe na mo frɛ me so ntimi me ka kira mo se mo se me nya busuani de akopem so mbagi atum se me ya busuani no me ma me ba no emma ento wo ma beto fie ntimi wo na me ba ne frɛ me se yes wo mo mra magi 470 million am se dis kan o se o papa nkrofo na frɛ wo mo from no didu o matam se wo ma beto fie ntimi wo mu mua wo mo maame enam se so mo kwaje bibi ba me nsanie fi so mo maame wu me na medi motia be si sabre enti sa sika ne de me ma mo kwaje no o mo ton ne sen am so mo magi mu 400 no minim se de o mo si ton no minim kwan bi o mo fa so o mo ton ti e frɛ busua panyin me papa ne frɛ no eno so no kura wonim so wo maton fi na danu ya no wote na me se ni o mate a me so me no se miniskam ne kwotwe man so me de kokko ti me de bedan so mpa na ja mo hwehwe baba nyabotre ma me joy kem yakobo da so roofing company for me fa yetimi ada ne enso mu na na obi a hihye no ye mu hihye ye IBR come on self lock jokem MSL any standing sheet enframa fa ni nyina iro tiles any hu alozing accessories nyina ye di ntuma kama na de ama yen ye de na dance so ne say ye beba be ye estimate amount kwa ansana ya baba ye adwuma na mawo ye pre-coated pre-color coated no ye self cleaning proper towels eno ahohoro ne ho kama
ensuo to a no awo kro ne ho na ayef empopo na wo me anti fading properties bi ahima emma no empopo we dey watwa ayade pa ti joy kem yakoye nim esi adan contractors nyina ya branch ni bi won kran Kasua Kumasi Techima Isunwa Itamale Boga wa ne Kumasi na ubenyebi Kumasi ya Sokoban ampaba me yani police station ne dia nimhwe kama and into betimi afre 0540 125 dokem no obeda na eni enyasem ketwa kra ba no ya die nyina betwane wabendodo say nkase mu machiri bremu chikase no emu tutu spana ko ohawa bem bibi ku gonorrhea stroke ekuratu kama mia emu a emfa nkwa chanfo ba say ya die nyina ebetwane 0244988004 oboy ba in medical research center adwato adomani o say if you fret so ehon na woko onsanu na ye otitriti bre tipa ye dende ye djuma kakra bia no bre ya de bia wa modin no adwa to domanu ye ne sof mami kenkeredi an hye sadran ye de preke se powder enso de aba eyi amojare friwo ne mamucha ni die fusane yi oba penfo mojare a ube wu bomoden so be kwa akwaje odi ya etumi aboa wo kese pada no bomoden se obe frɛ empanifo e wo 0249 761 508 Telecel I masem enu ye ne aye Vodafone ena ye de aba wadanim na ko ne wa ye ne papa network nye kama Telecel no eye Vodafone wa na ye premier level no akosoro ye se ye beboa ema mo a mudi twa na mo tu sikankra to free network foforo so network foforo so ena network ne nye me sendi ema Telecel eyi ni nyina free eni ti de kan say connecting energies bomodin so be connecting na embi na register ye security man ka hoy wedding fear duanan wo konyan asase anajo ya motuo ya metuo na we obi asase wona wadwuma wo be ya no etiti ase na be ya dwuma na be nye sika de atrata so 055 811 8188 obi ada na jono ne ametuo na wo de wo hwe asase security adwuma me pa jaw Sarakoba UNICEF for the niema papa ba 10% discount mami eni ate ebra na niema papa ye salai ka hwe na koji woni nkra ne burawa mo mba nyina bia benya ne die tete so straight dress kama kaki 024 jeans 797215 yene so mpa bia ene die bia Sarakoba judgment o se enye tokro dem bon o se wa etutu eno ye friend kiss me quick anase bo grass kiss me quick obi a o se wa no anti enko obe show blesses man quick na o se na me makum ene hawo no entokro de da o se basa amo no pampa udidi anaduane akowura o se obe feel ni nyina ma o ye scaling o pese o si gold pese o si silver nyina de ya ma ko ene kokko do se nye 055 913 9582 time T.I. Malaria Pebinom Wanumu Antuntumi Unipedio Omu yeshedema tushili Omekum Otonwa pro Kahwe Bropete HH no Mampeni Tam neso Krode se Pebinom Jiba Na bema waye Demodin Wasi ono wa himfi no Utedua no 0244 17696 Ejuma okromo difu fa phone 15 fa phone no 35 years. Where Mastercard Foundation. Yani Springboard. Ya the agribusiness. Any that. Zanujuma. Edi Abba. One is so free. 0308 255 775. Spanish 3 combined. A draw with the Obianumbi. Spanish Gingo Cast. And when you crow ye young. When in Bear Kama. Ni pedwane bi oda obeda wada wadwen be ya dwuma no kwase ru ade kuta no kra no hwehwe
the crown no was a mobile phone so ne crown but modern so be bianom wona say atata Spanish no cholesterol kum kan we udwale a wo keka wo wonu no pon braye no ye but modern so be gibi o ma mu be to no bia wo benya bi na ya de garlic so Spanish garlic mission so e bodwuma 0266 114 111 Kenken ensu papa no bra sister eni abusha no nsu o ensu aye no mo no se wanya kangen akalan drink water ubewu o ebe sisi o nsu pa akaline ani mo eti nsu pa potassium wom magnesium wom iron papa bi na emma moja no body sane oborew your friend heart burns a patch of freeway 024 144 9191 Lester amwasie this are your mama nim fam ye mema ye ne de bebo mo na e batintenten no ne extra long eno ye afa extra ne form no na de ba euro eno ye heavy flow and one so e wo ho MPP mfa ho je be ma ne na wo sere ho ewom panty liner kama uwia that is intima chra brampa 03 onye ne hodwuma 235 mame it is say o ha woni nyina ne say mo pese mu hunu kwan yo mo fa so mo to ne dan no ewom eche no enkola no o ma no de wanyi no mfie sen pani no sen at least geze enkola ni mubi eti we be me ya wawi wonua ene di ani mo mbeton ye no o ma me nua ba ani ono ne ma me side do mu nyina asa last one kai na ye call na ye kokruntumi sisi ales eti ma me nua ba ene o mo di ade wono no abeton de wonen o mo we ye fu papa e friend say ales wonne o di ni di ade o di ales di ai you mini achimuni hello ejalesi music yedem abram pa hihye mla mame na minim de me udi go do apam tries no hello ejales me pa to mo line mayen mo hwela ne mayen na ya di adifo ye di nkrofo ade niema ye wo Ghana ha na no de dodo krofo nya pade ho anu de no music edem safo kantaka wo ba be hwa mai wasi batim semiensa wo so atade nche hello yeah ejales mami yeah na yo yesu mu wa kokurantumi me so me wa chemo da tie de unu ya ba na woni me kasai se bibia aboko oh boni mami bi dia sema beda yen se wo bra o soja woni ne nua no mo ware awade no wo atitim ejapade a oja ye no maba beton wo bra nkola ne ni mu ho hye nukura bi wo Mpato wanwasi. Manuasi. Yo, ampan me mane kan. Ne muti mu ni che. Okay. Tama am papa na me ofa ne minya, me ofa. Wo ofa. Yo. Nti owu ya na abusuan ne ma me kan atano ne swa am kan pan nti me ofa de. Mese mampumiti enti ampa ajapade a wo gya se dan e on ma na me afle mi free kan se papa ande na mahama afiri ande na na hin na ma mbo container ikinani why your friend free you no mo to mo boase me pa cho why your friend free you no me opa na second wife no yo eti o me na almost one na kan na me no
hwede metena me wapa no omu we na ba ye ntino ono atane ma me asia no ni efrem se odiade hu opam cho me mra ene me wapa ene abucha pan ana yegina ba bi edi nkomo hafta na efrem de omo ton boat na me adna ye me ma me ne omo so suwa wie bia ana mo bi ati etu ye betu ho enti ampa me ba na ma me wapa ka je en Canada en tractor me na yan konkoya na se ye bia ye ne o maame why maame ene me papa lang ye abitwa se ye besia e wo ho ya ema ye ko do mo anse efi no yan ton eti akola no me ba no o maame nsia na no o mo ho oyawe ana o ma me le me no kwa gina se yan ton a me le no yan kasa o ansa na ye do no awa ti akwa na se afi ye obi no do ma ya afu me de adan me ntimi si manu tururu se yan ton dan ti si o sen kwala ni hawo ampa me so mo fle me se o de dan ni han ye me la me ton na se me me ton de me mo kwan me mo kwan se na no mo fle ha ma gen ti me ni afi ye no eto champions quarter ba ni bisa sa afi ye se bena na me pa jawo eja da akoi every year no wo bla ni be wo no da so wa wale ase na o wa wale ase no o wa wale ase etu o ye kuna ene na o ma na anyo die ti wa wale ase ni ama na anye kuna wo ba o tini ku ho no wo huwa adenti ni ama na anye kuna enso ahase na nkoto ya no wani ni din na wo so ona be pan ko ni din na wo ni din na wo so enso awade no wo ti ase a aden no wu ye ya ama na anye kuna mama na anye kuna wo ye busuani wo wofa dienti na ne yere wo ti awade ho na wawu na mama na anye kuna se na ne yere no no wadawroma ejada me me da ko ni nyaako eje sikapa dienti edi wede ma yipa se e kan be me ofa ani na en kan ma ni we dan wa no be kasa ye to dan no na ka ho wo veje tie me ade aye no munim se eye criminal moto dan no na nkola ni bi ho enkola na wo mo papa eja pade no moto no na bi ka ho na bi ho afani ni na ọmọ mi nkuma na ọmọ ho ọmọ mi nkuma afuna so ọmọ mi nkuma sa penino di ai na no ọmọ ho every man na penini manu na bi ho dabi eja mami papa we krobe so no oyukukofo bi me yan so so ye nche no spirit munya no kat no me yan nche no why madam se woni adaje a emetwe manso ade we no ese report woni wo ma no ne ye che no because ye papa eja pade watum ye ni obi eti me me mami ko hunti twetwe eye clear my ye nche no woni wo ma no omunye complain say ye papa eja pade ye ti ya odiadefo akoton ye ni mo hye na won kirem asema hoken bibia dia dance say odifo tietia Mr. Champo Brem 55 na piwa katrase wahini me dance yanchero wahini wa kromfo ya na wa ye kromfo yentete emma ya na okase yentete ma na yankasa nche emma wudi bumpa mami ene wakama sempa ene se ye no aya wonu ano koye no sebio obi na ne papa ewuye na sebi mi to no Mr. Champo no ma de omo ye omo ni oba na wontia wale ase no ene koye baako ene o ma ton nyame betua ediadefo bi no mo ka papa we nyame bebu tuturum na soro kwa be ye wo no wanu be chinsuo wo firi aneko nyame bebutu wo hyiwa mu a mo
What dem say champo kasa? Sister yi nua ya wo kana sem. Ye ne nya na te soja line. Yo. Sebi yo awade na no wo wan no. Wonyi na ensem ebiro na ayo ho. Ayo. Enu nti no na agya no ne kasakasa wo be ye magaji akura. Ayo. Ni pa me asojafo ma me wo da papa ni bi. E ma me temu soja line ho no mo e kakra. Na ba bia no wo mo tie no na benji ho no mo. Na bemmeyi awade wo ware we nua no na nya papa. Chese wo win say ya na wo hu ba bia. Odi wu sia twetwetwe se me meka na chese ne ma. Ama ma me TV so. Na enkoyie. Krofo. No. Ejeda kokrofo. Na ade ne enkoyie. Anu nti ne be ye ekoi. Me na meka hu bi. Me bompe ne rane sma me nko. Ababa yi tinifie o. Wo hin ne wonka hu o. Enam se woni ene genti wo fa ne tro ba ko gu no kon no odiri me ka no ko traka ni mu. Asoja first teacher for wu ye. Ena asoja for ye no so ewu ye. Me opposite say wo mu wu sa. Nya sam keto a. Entin bra ya obeya bra ya ye twiti ne ma say no. Omunye very careful. Krofo. Eya krono pa na kopudi aso ti ase anka we intimacy. Ena we dua no na ani ade wo ti ase a. Kamenyi ne senka bema no betime kwa wala nka pesa ko ba ne sei enu nti no wura no ya odi hwan was the same po no Alex na was no ene wo fa no ye ne maami nua ba so ye wo fa wo ye de me ka to say wo bo ko ne ne ya be ya maami nua ma fondi wo mu ni mobro bia wo aso nye bi ne ho asoja fo wo emre bi wo soja lai ho no na menim se bi ase ankyere no a enka wo wu ya ne niam ni nya no mu gina wo chema ne ma wo bowie abibia wo krata so timi wu se ne ono de ne setie enti ne America ne se ne wo kai ne no ano no one report to me like make say military police e wo 4 billion soja de mu ho no mu me pa chawo ma me e benada bra Hawaii na me medifo ene abrampa ene nko 4 billion ho na mo van ko to pani nanim kona na dua ye adwuma na ye nkwan ya sabi kwafia mpani ya wakoto obi dai ya nchini tum so je ni bie ni wa ye wo emema de bia ye tumufu mo ne mo yire no mo tia na mo tete wo mo emani uwa wo mo be kire no adwe papa eni o mtirimo agenda ani eti Mr. Champo Mr. Office me di sia ne America ne se na ire no wo jano pepepepiwa na ire no wo jano wo mu ja ware wanye kura so ye kura na wo mu gine tuma ye kontompo roboa wanye kura awade no gu ye kwa soja fo no ho e no mu ba mu anka ye enkola no ejapade afiri ye ne ma ene wo enso nua no ye jana wade tini ya anye ni kura no enu nti wanye kura na we no pe bibia di no obefe me say me no ye wie ebena dawomla mi yidi fo pokwabra ene abrampa niamako asoja fo mperifo no na ejeda ako ya wo kukrantumi ye betwo basa shows afa utum ama oshua amwa ti senkradokon mi do nyame me na me ka kire wo mo se monye piwak me da say de bia piwak nso ase ye video so no a ye de bia no wo ansa na be start no bombo no aya na wudi bombo achi de bia piwak wudi bombo achi yankwe me da so me ye batiefo nyina ha emo bibia akwa ba e de ba Sompa TV so e na fe Sompa FM ene akoye wukwada die na chese apomde hu nkomo na ene wose no e ba bedie bibusa se wompo no emuti sei mejiri se nyankropo adom wagemesu wo fie se oho ye pa ampa esanse ama me ne wanse na efriade obi nsu benya wa na efriade enti e ba se ne enu bedi nkomo se ya mesere se unyi wa fidie no emfri Sompa TV ena fe Sompa FM na beti asopem esanse eyesimedupe ene ene wo kasa 3p garlic mixture edwo wonso akrom ha ene wo bia agi atum ene da TV no so a wo hwe e wo Sompa TV no me pa cho so koto 3p garlic mixture na enti se ya me pa cho nye 3p ento
ma obi mfa so kwa na na wachenchena na ye number nie ebia last week ye ba ye no na nka person ne doctor e kasa pa for pomden ho enso went to me amfa number no ene ya nkasa ji number no sisi a doctor ye krado say ono be kasa ma ye mo nkomo ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 and then come here the menstrual disorder and menstrual pains efichi kromu yaw mesro ene se ye di efichi kromu yaw ho nkoma eno nche be ma wuntimi num 3p garlic mixture anase wummu wonsa wuntimi num 3p garlic mixture me ba cho 3p no unse every 10 years di ko 16 years 17 years no obaabia wo se utimi bu nsa every sabre no ena obi so won ma ne menopause no e sha ase entempa ebi de sha ase 45 years na ekod na na se menopause na sha ase obaabi so menopause wo twabra no en sha ase entem eto obaabi wo kra nyankopon timi na dom 50 years utimi wo enti obi so won ma se menopause na chinwa efri sabre no ko ontumi nwo gise bi a miracle bi ebam se de sara de no ko ye no na medofo 3p garlic mixture se onsabuo na jaiba wodu menopause mu a me pa cho sha se obenum bi because ensabuo ne wo ne hawa e de bre ma binom ena se obi so nya menopause wa e wo hawa e de bre no me ka se obi nya menopause bra wo bre nya asem ketwa anajo oda ne ho hyehye no ne ho dwa no ne ho ye ne basa enfifre tino chese wo hu de wonye enne no bisise bio me maame ye bayifo papa ye bayifo enti sa sana jowoda wonna ne hu dwa no na odi nsi ogu ne ho na oye obi okro odidi ya wose kom sa de me eye menopause edi se won so maame ni mfie ne kwa animu waka cha se watwa bra sha se we pe 3p garlic mixture amananom se be ya unse hormones no a eboawo ema wutimi bu onsa no se wonya menopause wasa nkwamwa no oma ho ode kofom edisa ahode ne kofom sa no a na ekofa ehaw ede breni pedua no ti se wanum 3p garlic mixture na se moja ni afrusa ne ye woni pedua ni mu a menopause hunsunsan so no etimi fa wo pa bukwa woda kura wuntumi na wuti paiwo edi are nkete enenam etobi wodu menopause bia no 3p garlic mixture eye wadura e wose wonom ebeboa pa ama bre bia be kama obi kura hu se wodu menopause because onyare die yi obi a wanya menopause no ebi nyew ebeboa pa emema no so sa 3p garlic mixture no mema de ne andropause mema so duru ho a ano odin pa omo bre wanka nche wo hu de ye no eba sa kwa na tinka kura akofom 3p garlic mixture ema ne nom esa na adwendwe na ye bebre asamanya asem kra ne buafu mesrew pima ne nom ebebo ma ne nkwamwa no nyema hyehye yi se na be ya abre bia no obeye kama e wo fie ho 3p garlic mixture o papa o maame odru menopause wa pebisi fie onom a ebebo ne pa oba fichi kromu yawo a meka ho asem no obebu ho make say ni menses no emakura ebu a 3 months ni 6 months ni omu ni nsada me ba cho mo ani nye na ebetumi aye fibroid ena ebo nkaye no ebetumi atwa wahwe ebetumi atwa wawo amonamo no abra obre so nsenka wutwa awo 3p garlic mixture no o menses na emma no ebia yawe bi ena abehye baabi a eye sa wonum bi a menses ne beba kama amonya afa ahodie obi nso de eba enso banketing kitten ko obo pade na somuko mesrew eno nso ma wani nye menka se me de mensese de eba pade kura mi su be 3 emwawo medofo obi smith mi bon lo pasa abo na nwumre emwawo oba de e wo sanka wohunu se abankasa enye se eba ase wo ho but what mean se mensese we de abapa etwa kwata kura no na nya 5 days wo se oba wo sha ase ebu nsa eye nansu but ye dada sitnemu ye didie mu niema bi ye dikwa ni pedua ma emwa ye ntiriwo se sote na aba nansia na afia beka wo 5 days 4 days no eye normal but make sure se wo ba se obu nsa na ba 4 days ya eba pa anopa ebaye enwumere ebaye ade chi the same thing kosi se 4 days ne be so na bibia clear ba 4 days no anopa wo share pad no
anya hwe enwumere ase kakra bi ade akye so anopa no kakra bi enwumere pacho aye no phone emwa won hwa na akofa fibroid e de abrɛw afi wonya ba ma bi a wodo a obewu ama no na aye asem na afi wukotue ska kese e wo hospital medafo P3P garlic mixture no se problem bi wa fichire kwa ho a ebe ni nyina afiri ho bebu nsa kama ne du se ba ma ne wo hia na se koka kohia no a wo fefefe afa ho afa oba ye number ne 0248 92 88 24 menses no de etimi ma oba unya problem o menses ho ebinie aye di kan hwe wo moja o resource level obu on ma wanim se woye AA woye AS woye hwan na wakwane de awo no ne blood type kura wanim so woye O positive negative ade na ye de ko hye wo nsan wo ye de ko wo no ene wo moja afa se ne wo moja amfa oba e betwa wahwe o wani so bebiri wo dwom ye beka sese bie wutwa enso na wuntwa ebe sizi wo menses no menses mebiem obi nso de beba bum obi nso de no emakura medofo se koba sa na o ha nipadua no enti oba opese wonum nnuro bi ana wodi bibi hye wo nsa ho se wo pese obewo no ma yen check wo niema ni hu se wei ne de ma we beboa wo na daachi uye free wo se wo bepa wo a ankofa problem amero ye de pi work natural ye be ka no kra na kire ansa ne ya kire kwan abefa so a obanu aduru no because ya anka na okonum na anya adwuma be ka se 3P garlic mixture enye na so do no eye adwuma pa obi so de ye abra wa wo awie obebu no wo wie a afe ansa na wabune ne nsa wo ne ba achi obi so ho abosumi nsia obi ane ne de obi so de wo wie ya ebeba saa entwa da medofo ene o midwife nkasa ene o doctor nkasa ne hu problem no senya de bi eye hospital de a ne P3P garlic mixture na wonum bi ebeboa opa obi so de ye obi a waye kese bebre amana broso srade ne doso ntie moama o menses no emma se de wo se ba num 3P na na ne srade no na o menses no emre yie ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 o kuma se abowra kolena Herbal Dani Herbal Chriske Herbal obenya 3P garlic mixture ho for enko Albert Sam takrade eye AA Mensa Koforidia eye Gabson Pharmacy Mumuni Away Enterprise ewo wa yene cathedral ne dinhwe ni mu woko ofa kwadwonso so atemale ubenya bi wo ho Accra oko Okanshi Kingswalk Kofsam ena Angel Herbal ubenya 3P garlic mixture afewudu wani ekire ashama nso a Ekus Pharmacy ewo ho odi okwa wo se o pe 3P garlic mixture number na good TV no so freye na doctor ene obedi nkomo yare bia no yenkasa yebeboa odasene yabeboa no beseshi Polena brem Pamane medase na nipa bitiri mu odini ankasa wo wiase na nsɛm ne bi wo ha ekoso a wodwene ho kora wonte ase sɛde ne maame ka sɛ nyinua ba ekonya accident no sɛ ye hwa ye maame ka sɛ mana kyɛ sɛ sister no kora okonya accident wu ye ne sɛbe ɔrokwa wo bere wiase pa sabe aware bɔne a wo ye dai wo kɔ ya ɛnam wo haw ne amane ne atiti nti enkɔfo bi kɔ ayie na wo kɔhuri tina aka ne mu a sɛbe okohia ne nkwanhia wu na kyɛ sɛ wiase ɛya nipa bi ba wiase be hia nkwanhia a woni osoja wo makomako nsia na maami akonya accident ya wu miensa na kyese osoja busuafo mutiri mu odini yie yetie maami kasem a kira se maami ne kura firi mu no abusua na hwe nkwala na kira kwan dabi etimia maami etimia titini mo wire ma hwe nkwala ya ma bia edu secondary school oba ono wantra wade ase a wajai no woni na yakwan aton dan wa emani bi kura so yale emani bi yare dadam abofra o secondary school wa kan se wo eda ho me man twa nwene hunu se nkwala no so ye de ebe mu bi wa fa kire ene maame na ono ti aware asesesi ano se na wo ye yire de ade nti wo papa ne wuye no mama na anye kuna enam adwapade nti muni ni mienu nyina ye de akoye one ena makoton adwapade no ena mo de 400 million e de bra nkwala amiensa so wo mo nye dan so ma ton 3.7 billion enti shop maame se de wo kan no
eno ano no nyame yadom ebenada ye ma mi mra na ye nkoye case ni enko che papa no ena nipa woton ade no so woton ade no watokro no de enti nyame yadom ebenada ai watokro no de wa hwehwe mu na we de woton ye nyame yadom a ebenada no so ma me wada roma enye de ya nyame yadom ebenada mi ma mi pokuya tie Ghana-fo ena me de me mpem ho asem ena me de me ni adaje na me mpem aso maame betwi wadi wawe nkola ni firi omo kola breme dru sabre yakoto dan 3.7 billion ya man kola ne kapre omo ni mu hye de me metimi ayaboa no ene ye no brania report ni yanchi no ogina National TV so o se wo ton no mani ni obi eno no waje atum eye no kore waton ne nkora ne nka ho maame no ne ton dan no te awale afi o se dabi eti wo mo sheda eno mo ya akwan si ye beton ni ya chedi enti ewowo na me so bo se me manchi ejeda ko antumu a hurome ejeda ko wo ye jaro kura di for brem judge me dase na Alex edin dis Alex eje da ko ani na adwin swa kofoduo se kokoro me kasa yo kwasa kurum wo ko mfiri ho okobo sese ne ho e ba metoto ba biam judge free na wadwin swa dodo kasa wo kana fidie wesu nyina chese wonim nyansa wadwin swa wadwum wo ha wo kronfo ye mamofo beifuo sasabonsam kromfo damna menia brantie yento sabi dabi kwa metwem sabranti we your brantie asabim produce so mo a so de sikan ana apply etutu ne situtu ne mowre we ni poboni fo akasa we ya bohuri ya na pampama fo dwene na wonum no se pugu mu obi di uma na uma anya wo de na church baby aye mi ye kum mi sunsun se eja wo a eja ma di kan womne no mutase yen se ai ani womun ye ni omutase o manwe mu eno mo yen se ye ansa ne ma toso ababe Johnny abeka ho. How dare you ejei dago sonyansa wo ye ba mafo papa ansa kwani ya machoko nya kopo kwa domo dada yaka senyo nya kopo domo ho sampofo we wo wiase na o ma we mu a wo mo nyina pressure mani nkoyie sasabonsam ne tese wo sasabonsam be ma tese wo fo ton dan 3.7 billion kola ni mu kwani mo he wo so mo meje 400 million wodi nya kopo jadi we kwa de ka ma na Tuesday na so so mo ne jasu ne ya o kro beso wade ayi kofodu ayoko ai eje da ko kofodu ayoko wa di adwuma SS we teacher ni teacher ni bibisa shona cha kwa mai abrabo nya bona akoko kwa munata wasibi wanu wasibi mese wo be hia ne ti wotima fa etire etima be to dan se eyire ketwa ne se ana me pa chawo na wonim nyansa aka on kase yen kohwe ejama mpanifo enkohwe wo mu ma me die muso na de bayi wo wanye kuna wo tia wale so ba wanye kuna e de kwasa se na ka ba ifo pa na wo aka se wotima tenase etie di wanye kuna aba be japade e de akwa ma enketwa and what jumping for no more. Sabran to me tell ready some same one to her. Obekata so for na katsa. Wo ye bomb for. Wo ye udini. Wo ye pesem kumnya. Na jimia wo jimintino. Ye bema wakasa do nsa aka o chamiare. No be your my bell. Anya wo de sisa. About de. Anya wo de. You different. Ade na wo do japade. Asiwo na koto obi japade. Na japade to ma ye. De be as was the dia. Obi hu a. De ni yefunu enua no wo monye ba dabi maame nua ma no wo me tin kwasesem ni kwasem wei siase maame ni nua ba ana kwasa wo fasie because do wo ye no na busua no o ma sa plenty we padensa me hu de menye kwa afidie we so wa me atwa so a ye de me ebekọ opem so ho me akọ computer so jadi mra
21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baby a wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert wo medi ho ya pao ne memre mu sa wo mfa wo a enye tabita clinic na wo ko be de Herbal de mi nko biemu ya kwa abre be kwa wo hu hwe ejadu nya abotre na tabita de o mu da soronku nti message ya de obetimi ahwe me mema sem so kofa mu me dwonso so a me ti yaw na se ne machika se tutume na me nan so aye titiriti ebetimi aye sunsumu ya de o wo ye sure me dwonso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na me ti se ne ne fa ne si dwame na mani achi so me so kra se wan hwa stroke den hu bajim ka wakoma to yem tabita any will last stop o na akwadare wo diabetes any prostate ya de ho na o ma kira kwan wan tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene de anim hwe e wo sofolai ene patase kwantempo no so enkran so o Medina Firestone Footbridge wa afei o takwa ena takra de telephone 0260 1962 19 0260 1962-19 Eni tabita ya pomodini Abishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedi sisi ye ho esipejam emi ye nimunyam dead Abishop 75 Enterprise dealers in all jewelries say necklace earrings bracelets anklets watches any space na hodo ni nyina Abishop Jewels yenim ni fretiti wadi somade ho jadada ai woni no dido no etson ensomade say wedding rings engagement rings dia upia ya woni set wo ho ene woni baako Abishop 75 Jewels wose wo ji aware wo yesuna wo ye kojiemo ade bia e ma wo pa ni pem wa ho sisirie mu di de ode be hye waso de ode be tu kom de ode be tu nsa de ode be tu nine eye jewelries die eye Abishop kumase ye wo mrom plot 17 adisia market chi ho Abi Plaza edankesi ni ejuma efo nani mu ejuara ko pem memenda anopa no nsia ko pem anwumre no nsia Abishop wabi mu amupa ne duduo mu atu ene baako nyina say ye jewelries dia eye Abishop 75 Enterprise Freyen 0598585219 na 0554304135 Abishop 75 Jewelry Abishop 75 Enterprise dealers in jewelries Abishop ye wonyame Middle. Now then, I want to why you still for Sano. Eh, on no quano, Jama wa bre. Akos, send your men, send him in them with tremeno. A moye to treaty. Means me sorry. Who name one? And let me feed John by and I catch you say. Mato 3P garlic mixture. Ain't Numbian San Wakoda. Me who yana sawada. Sawano. 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture. And Mamuja edu mofusaneno. It's she. Natural garlic papebi. Any idea. Aha. Now, no, madam for Kofimpo catch them say, you work natural health for the Bidrobi or Modiaba. Your friend of 3P garlic mixture. Now, more for 2 or more 2 Gusun and Nasan get to 3P garlic mixture. Who could to Jenny Wapasu na sorry, who complaining no. So one 3P ya, a big Johnny say, Edroy, and your mapping for, and my woman of 4, and Nasan Koda when you feed me. FDA, AG, a Jedian Kratsui, at
2 3P garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 02489288824 and 02010000021 media negisam and a few union group of companies at the brow what's so daye se wo pese onya asase bi e da ba bi e kama ebra manso sembia enihu na wo de ye wajapade papa bi anase ebia wo akwantium ana wo fie ene bia wo pese uto efie papa bi anase bia wo pe bia han e dia ma wadwuma yefo ana wo hobo bia eye union group of company and American for e dia ma wo de ntia wasa wo de wo to union group of company so ene se omo hye adwuma se enye omo abaso body a wo magye efa akwantuum ene adansie hu nsem de obia etuche e de ma wo mo bepato ba bia wo bia na e bia wo pese wo tukwan ekopie omai bi ti se Canada UK Germany Australia na wo ye adwuma na wo di tua kano a tie ni ye wo ye adwuma na wo tua kano a eye tie eno ana se wo tutu America na wo ni union group of company edi nkomo na wo de wo ntoma abo wo dia no kumase na wo na wo temenka na ba bia asokwa top Martin complex ya yene asokwa National Health Insurance District Office no any boat office no ye wo dan kromu a e wo no mo pe ana ye boya ye adwuma bibia ni a fe yen na ye ni nkomo e wo 0508584427 ana 0508584426 Union Group of Company ye de wo ko akudura sumbiem ma won so wo de won sensi bo se ampa to say me your default. For come some sign and a mirage made. Missy, I am one say, and if I'm so I made this. Missy coming from crow move for me. Hey, that's a crowd, you na urawe Miracle, let's go with the jam seven from Madonna. So, what would you have from offer? na munti Joy Chem Roofing Company Limited Joy Chem Roofing Company Limited omo offer the platinum bond Japanese aluzinga e dey ba man mu ha ye dey bodan so afanan bebia wo da hwese ye bodan bi so ha Papa Joy Chem for mo Ghana ha me so mo Ghana mo mesina me ko chem Joy Chem Roofing Company Limited in Chensing say the good dance so no leakage no rusting and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited I want Chensing type here Southlock IBR IDT and Erotiles. Now we say a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited I want memoir for Nebia and crime Kumasi Sunyani Tabali Bolga Wa and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited Nyame Bibi Wasoro Enti Maninsanka Yama awefo nyina kwaba na sebi ampara se oba ya ukuna wuo no ne wo nkwada ti wo adwene papa wo beka se ne dan yenton kumasifie hemai maama ekuefie wo ye ne muguase ye mema na debi etu memafo se mo ne mo yire no mo tewa wo mo ne wa ye mo hihie mamu mo be hasa mana wo mo huwa no makofa ma ya tete etu mo awia wo kwasa se ma wodi na kuefie wo jinaye ya fre soja penin sesia ya ye course the way and buafu o se adwada ye ne maame ne mra na kwanya wo mo fa so mo ton dan no ti se nipa na wakotra fi ono de wo be adwuma yehu wa be adwuma yehu mo me nya birthday sin free adofo umudi wo ma woda na nya ready Haji Samira ayo assalamu alaikum ai Haji Samira dina woda yamana assalamu alaikum onyame hira no na o ma ye be ya hoden kwatente anya sa o me yanko yanim ene Honeyman's Mrs. Mensa me makeup artist the original CEO of Honeyman's odina woda enti hana me wish you happy birthday any kriwi nyina onyame hira o wajena se abaye obuade se ni mutwa papa boko te se ata pepepe bibia beka bia na wo sere anti hana na wudi wa woda wo maame mi yi apa yama se onyame ngira adai wo chiche wo proso
What did you go to Trupu? One more. Go to Trupu one more. Ready to watch it. Mamma, I can't remember. Did you want to bring me dear Sodo? A dear name. I just Mirano free Genevieve. 21st clinic in Mammy. I don't also family din sir. Any me din shame. Yo, I was your friend. I must say, send it. Munina Mudima Odana say, give for Abraham Pananga some kito. Soon the socks were shining our group. I was a gold trap. Ablampa. Otumu Bema odi godu. Epom tra. Material pom tra. Mi hupi da. Yankwa ye. Abije soje hu. Ani. Yakuya nim. Case number 2. Waya. Akoso se wa complainant. Kronoma francho. Enu fra wo baye. Wo so obi akobone da aso. Amani pa krono so wagini sika dwane. Wo wura Philip Tete kwada so eno no so wo Kumasi Order in court buno oba akoze wa ma ete say erade adom na so e boko mini aba ma kwadwo koria mi fie wura wono no de kranti bae ane mami oba ha your Bible Quran e bodi obi focus ya e de na ape acho mpe Bible ko ya so de acho me come Methodist na ya uko me ba chan Susanna West reform chia say acho say Susanna West reform chia say Christ in tea ya de she ya de she mo peja kosoro bodi ya me bodi akoso ya say wa mikra Bible sa semo ameken mi nitro trodo onyame boa me oba pa na si da wurama Yosef mama me da wase chia no abadwafo nyina da se mo ne die kasa me pa cho ya abrantie bi ye fa ne Philip Tete na ma boss si bi wo Kronoma Francho me free bronco mo da me di pa kakra aka na me se me ye bibi kakra se be ya me ne me ma ye bedem na de unikum me pa cho me kro ni me jan ache 5 years ni ti obi amala no so me pa cho debi ti opebi acho nyame me bwa de ho feedi nyame me bwa baby mountain enfie no ni nyina bibi enko so baba na Yosef mama eni ese kwa na tria enya hwe wai di pa na show ma nene mema no abandi wo bi di won wo bi du sika na ho mete e mema ete sanso ya topemu di jatedie odi no di sika enti boayi wadwumate oba kukudrufo nyame be hira so na wedie e yasem ketua bi Philip e be yire na jisika na ma okasa e pa cho you nai kasa me bla bi wo manzi oben me nti na onim mabra bom nsem no se akoso ya wodan wadru se na so edu moso mo no se nie minim boy bi obeboa wo ye fa ne Philip obejisika na o ye refill sheet otwa bi nti obeboa na so nie boa me nanka mi ntuatua ne kakra no semati ti me wa na ofre boy ne ba no ni mbedi ano de obeji na me su you mi tua 17,000 na ma no mi tua 17,000 170 million pachan babesia ti mi tua de ma no na afi mi hwe nanim saa me frɛ na ode nnema kotwa me de ba mi hwe nanim e mada da bia ma faka me de ba e mada ti mi wa na me se de yakeka ko de boy me se oya ya twadi afi won frɛ me frɛ na no makate no ami bob la na mane no se mi sukura me nim de ɔte o boy ni me nse de nim ba bi ɔte na obi na de me ma no ami so okay ye call baby a otwa no ye call no mutiska wa twa wa ha nyina ye em say ska no watwa wa ho nyina 6,500 em say nti ye ya no mu frɛ no se adwuma aba e we port run about no dimika so say what me nka ho no ye adwuma man ye me dancing no obai ya na me so ni mu ti me so ni mu no na che se omu hwe ska bi wo ho no ne ade no mu keka ni nyina bo mu ma me na che se 6,500 de e was what so bat onya eno mu se oya adwuma bi okobodan bi so nti obosha umbenya 6,500 na mame nti yenya no mane nko mi jane mane ko ya dan na chire me ko mu se wa me boso
ti o ma mo bi akobo so mu di ameni pakoro ti me hware so a me hware na mpacho mi hunu ba bi na ni picture me ni picture ya mu ye mistake obi ye wadwuma kakra ka sei ti so fuma me poma chawo ni din wa ha okuta nyabotre dank simedu tama so ti sabaya ihu adome hoye yo ye ni jakre dawroma mo na mukurai mu bifi dank Herbal ai din di Angela na dank oba ya so ya yo pechi number 2 na so be si water the junction si treda taxi station e ho no ka so ko dank obi ado beko oba ya so ya hwe ya lie bebre doctor mfin fa preko pe emfa na edu nkan dise or the machines ahwehwe oni peduum omo ko lab test ansana doctor di nura kan oba doctor enim so a ense se oba ya be kan ya we se me ha na ye me ha se me ha na ye me ya oba machine na be detect se o ha se na ya we ne wo na doctor di nura akina big bram ho zebra afenso doctor hwe ya we bi ti se hepatitis B awo mu ensensem so o fie na se oba wontime nwo na di problem betu fie ma fie konana ukofia wontime na wo wa se tatawa foni betu dank obebo amwa wa henasa afenso obi owo kidney problem dank betima se are na ma ho ato afi obi owo hepatitis B chlamydia ya we bia dog betima sa ama ho ato afenso so ho na so unso to asintin twetwon wo chika sei oda wo na foni che dank aseye ye be hwa ma ho ato typhoid oba dank aseye ye be hwa ma ho ato afenso osa abetna so ekonana udidi abu aduane to yema abu ya foni che danka ha kese sa osa no ya lebia ya papa udo ni che danka so ya doctor be shwa ma ho ato ya we bia tna so ache stroke you obu ho a libusu ni benya stroke ordinate stroke ordinate no ho nton me sira menka se we china ble foni che dank owodu tatashe you obu okra wo ba ye be pija no ene de ne ba esube 2 weeks on one nanti ba be na no wato no nanti abeji na edu what na nkaso ya wo se awe bebre mema o maye mle wo mpem no kwa de bonus wo ye mle wo mpem na efi ye mu eduane de be mo aso chance ni niti a mesrew funi che dank aso ye woni beji wo fie ama ilabo ni se mama afenso dank wo ye no makoma wo chi eno de abedwa so edu bia o yare ayesa dank proke dank Herbal mixture eno de sisi ya de pay tun kura firo mo eto oda no dun so tentem afenso be mo yemle wo mpem unya dank proke be bo penyina na akọ dun so stroke eno so ayem kuro wosa mo ene wosa yare ya libia ya payefu yare se bia ya oda asma mi ko bun se enya osia libia ya ni etia wo niema anyway abusuafo dank yo what ni say te usomak no yam no line ni nyina atete a ene da so dank gastroke ka wo ho ni enfansa ma papa yan madwuma afensi o dank stroke ho obi ade to asintin twetwe no shini saman ne chika sei ye de na mo pai boy fi abomidua yade ye duro ne yemfa ntwitwi ibenom onuma yentini kase madwuma nkwa na eye obu osola na dua this one nane na mansa otimi adane na se titriti na ne nsani chinchin mesunya danke stroke betu ase obi o stroke pa o dadem meso se dun fire akana to fire musu danke stroke no abrochire for smart bia na wonom ye papa stroke pa de etimi ne pa afenso your dank vital ye funu mo yi omom didi anadwo no fo manum didi anadwo mesremo udidi wi a be 11 10 12 no bu afno be di fufu heavy wodi di awie no one time no hwie atremiensa no wanom na digest aduane no papa ko da no yi en sho so mo anya cheko wafu medoa ya wafu me kakraka e bia wafu be ko ende so obi anya bisini fie obi ya po anacho no on pedan vital no function bag next week ba brem ye no bi wa pacho ni weblo afensi o dank fight okay ofosio se wo hia bi ofosio ye nua ofosio na furu no yato na hwa so odidi anadwo opon a oye ofi ama ya na medi kakra bi nso na wadi edi fa bibra na ye defa ma no yes I dank fight okay you see okoko adru obi okoto letter moja wo de kokobu pie tuane to animate fo ntokwa dan okwan ni minim no de sanu na so de bia no nu na so na ebi wa baba wa bi woni usrum ewuraba premier ni pa bo se
ne ohia dank fight get into se bi onu suru mo tumi mo ni tumi ma wodi ano no kuku ejando to aso ba ya dank fight okay eno obi okotolet amoja wom eno sa ko kwaduro no enka wonu ma enka ma nkotolet debi ubetima no makoba bia nya dank fight okay ebebo apa afensi o dank vino ni ekokwaduro ba akwa no de onu ma beko toilet but obi odware ano keka no so ka no obeti ne ho san na obi odi afin no di gino no kan wo chi no ho unya dank vino dank ma ba boye ama ho afro afensi o malaria dro ene malaria do ne bua ma yehu edu papa enso ibeto entonto beto ha unya dank antima exa ebetu malaria se ama ho ato okota krade asa dank antima ex no matumi din se onom na ho anto na e covid ye papa nye dro be no ma 4 bottles asa na ho ato and the way am packaging ndro no be kasa brochire packaging is very nice kamishra mai it's malaria de na say friend saying dank antima ex okay unya se dro no so a ebetu malaria se obi oda wodi ne no ma nwonwo wa yemre wontimi nya wo da hwi atreme ensa po mu so watiesi kinkire na ho ya dedendin avensi o dank herbal tonic enu si mojaduro enu nye mojaduro ka wano ate wana woda but unu ma be si wa mo e kama be bia be from sakra foforo e ma o to nye dedendin bare na on site titi da bi e be she obe bia na e from to no so de e ne acha adoeto do blaki etia hoko ejo ba dank aso ya doctor sheda to ne bo enu we siesie nu makomako wotwe odi abe wa ya de doctor nyamishra opiao bebe nu so odi aba no so yare bia waduma ayeye enye duro ba ko ese yare bebiri baby nti wo badan ka so ya na me example say gira wa yero ho a wo twero no LPM advert no e de no no eno research na wo yi e ma mi e wura baba ko wo table yi so oba pack to duro wai na niam a wo twero no so badan ka so ya see the doctor say to ne bo say nu ade abia so yi so for bonus amane say ahuto fie esan say unum ne nru aho beto obi anum doctor duro enka say menum ya anko ana the problem for bia blame no kwasem ena oba ya so ye won so ye hwe ya ria hudo bebre you obi kura hepatitis B oba no ti hwi mu ni ye piane ba nanso oba doctor wana doctor hwe ni wi a 2 weeks on one and 90 beji na edru ena ya de ya modin kura so eno nkire se obesa sabi bia osaya ze maami o se twira wo twiro no wo ye adwuma ni bi ma mo se wo kwaya na nkrofo obusa no edro we no se na eye ti no no a bi se champo awuraba head mistress no wo table issue no wanya daage akirikiri emo to ye adwuma ma mo pa yo to aso e aka si mami enu no wawie enti obadanka so ye nso a afensi office diso we be ma na say oba na say ohu ba bi yo ya oba be massage nurse ni na oye massage no ni se mre obetima massage o ma refill din be bi a wo timpo ni be bi a wo free ni se mu moton na akoto wa na dwa obeda papa me se obi otimi nka bia afa na ni nche danka so ye na doctor ansho na wonto no wechini a menka say mechina abre menya ya resent mi nko ba bi ebi mesro wechini a wo ma dank nti wo nchini mle mesro mumbra dank na on hwemo na mo honto na doctor mfa ni nupa na odi aba ni bi enkan na honto na hu se ye waduro ene ye waduro tina kofo bodan kamera ne se ahonto fie esan se onum ye nura oho beto ye da se dank na wadress no sa kire ba bia mo wansa no wasori ye opechi number 2 na so ba ye ho abesi hotel junction mo usi hotel junction a o so ko dank obi ado beba ye telephone number so 0244 017556 and 0266 593330 ofreya dank doctor na ne beje wo so no bekasa na wa show kama ama ho dank no abusuafo ko na kwaje wa yare hwe se ne next week nso ye behu abaya next week nso beba nyame hyirawo ye ne mo ebe adwuma no ye kama papa na ye ba nyame che me wa na o sendi mi odu o se ne wa nko school wo hwe na ye show na bofo miensa ejina machi ye wie na o sendi mi odu oh glory ti nyame che ewe bre nyame ama na bofo a odi omo ye adwuma sikasem bofo awosem abrochire nkratasem na de ehu e wakoda mfiensie hu se obia bodua o se won nane
wabɔ w'akyiri dua ɛdi fie wɔ ha nyame kye CCS nyame bɛma na dane wa wobɛhu wada yɛ sum sɛ dua na ɛdɛ yɛdane yɛte yɛi so ɔmo to bi boro yɛyɛ ni so nyame nti ne nabɔfoɔ nti yɛkɔda na ɔma bɛto paa da gu yɛ so na ɔmo boro yɛ nnua no yɛyi yadeɛ no ne yɛde ama wo ɛti frɛ nyame kye na wo nyame ɛmfa ne so ɛtwitwa nyɛ wo 05 35 89 76 99 05 35 89 76 99 Lawson Doctor no 25 years onam Lawson delay my capsules so pampe edi ani mu ayere mu odin na ko Dr. Lawson no join this hepatitis B ulcer, join this, diabetes, prostate, cocoa, cholesterol, udru kewa enupei, 0248 619 999. Abishop, me ko hakopa apempradie. Udigu ko fesisi ho. I for kawa. Jai, you good. There is a silver. Me come, ye dayense, shayense, Ubenya Viato, Ewa Abishop, Nelso, Empopo, Yawadishia Market, plot 17, 0598 585 219. Union Group. Aye, Opasasi. Ana, Opefie, Ato, Opa Control. Passport, birth certificate, Oko Canada, Germany, Australia, Niama, work permits. Mudu yana kwa yejuma. Yawa aswa top Martin 0508 584 427. Boris B. And Papa Fee. Watching her, Yeguchia, a halal, and Cramofo from my first friend number 0544444453. Na yenye delivery and fa emamu. Mam say wa. It is a say, a dient now the bedaye. Intimate macho. Soft mammy. Yenti am the bedam on a say. Boy, no meaning baby or tintin or bumikwasia. 1 year. Now, friend, now, if I tell me friend and Debbie or Befa, Debbie on our own fat. I be your manano. Debbie or fire, no casting. Or fire. When say, or I wear say, or the Mika 65. Until what the Bama no one on me who baby or tintin, no answer 1 year, and I be any wedding car. Just on your finding him and doing Kunway. Anna, Kefa Bibian to Jeff and Kotum Cransa, wait 3 days near Kunatu naturally. Now the code. Good what to furnish in a bussy penny so bang one Kuno. Nansu Christun see ye to me, yes, sir. One friend. Hello? 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 Hello, Philip. Yes, when you Philip, my yeah. Your friend is of my me here tomorrow Sompa TV so net is what is I'm here tomorrow. You I'm here tomorrow. Who name Mam say wa sister say wa magazine also we adwuma bi ma no na me say wa nya adwuma no na kakra bi abedi ho wada woroma enega so abrabo ni mo ayedin na obey ni den na wada woroma ka tete ni kakra kura kabia we ye free oda be na no kure o ka say enye obo no kure mo na me say me ye adwuma na obi na kuma di ma sa sister no mo na me ko ye bibia ma no say ye adwuma no obi wono ma utimi me na me ututo nyama wo commission wo company wono etimi koto ade no me wo commission more than be almost 6,000 something wono abu 6,000 ku etimi ye adwuma ma na me ye adwuma bi wo mazi wono be frame say Philip me ba ba ji me nyama no o so request me nyama na so ma me adwuma nya abotre Hello Philip 1 week me do dey beba say so on tiasie ana ko fa mind be super private car ana o mobile ana o mobile chain ko police station je adwuma na me ye ka ma me ja na me ja man kwala nso mu ye adwuma no ana o de me ko police station e wo e kan say me hia ana hono ma mutike me ana mo ma o mo timi twa ne sika ma no ana me ye ana me ko pesika ana me de na de bre no no hono ma na fra me say sika no enso ana me say na madam ya ko police station
I'm a BBI, okay, and I didn't tell this kind of swing. It's okay, no, baby, yeah, you might see with them about and he says, I did a 1 in a mayor. And see, a community care, and my cousin is on Nabuti, the bar. Ozzy 1 year chamu. Philip. Hello. Ozzy 1 year cham. Hello. Hello, Philip. Philip. Hello. Hello. Philip, what a menka. What a menka. Hello. Philip. Abraham Pamonsan Freno. Hello. Hello, Philip. Philip. Katinona Frenona. Yamami Elizabeth Faith. Were a prophetess. When you kusu adia wachira wo ayam kroya ye kan wasem sisi adia wabo wasa enko ente shewa pressure osi wo de adrokitwa be krim adia na te se yabro sen atofom ye wa hene makokoben enka so tumanti akujan shitakrade anaji police station bogoso American House 0244 583 859 Dr. Kankambo du yechiawo and right now we hear it in the birthday. We Express Group, Canada, Austria, New Zealand, Germany. IELTS fast need to fail. Work identity, Kushia DS, holidays, or Sebra 0249 000 Express Group. Liberty Conference. Mimini Deya, Jura, Omaya, what do watch it? Could be a brave Yamiama to me. Na ebeye adia ebeye asenaho sanse wojia nyamede bebrene manos on see the ex blessing Genesis 48 verse 4 Mama Joyce beto no Joyce Aboaje MOG music ura kwa mi jidu Jubilee Park eya memene day yonsia kopembra so kronkron ebejaye etiko na ubeye ishra Tabita I so fly. And there were free screen. And yes, I'm going to next week. Diabetes, liver, kidney, infections. You feed Nipediano. I am crope. You so full alarming. And Kamadina Faston Food Bridge. Wow. Takwa 0202 347 647. Philip. Yes, madam. Me pacho. Osi 1 year chamu. Oh, 1 year, madam. Na do be 1 year. E be say. 1 year. 1 year. Philip, tie me e kade. Ye nyina ye de ka. Ye fi hu ka tutua. Obi so wonka. Ka wo ye no 500 kura. Ka bia ka eni baby ejina no. Me pa chawo. Me frɛ obra na me no trance ne ne trance na ye hye se wo de wonya ne nyina akora ye nya hye na tuatua na so de bra why madam da be beba oh me wo be bi ye adwuma akra nti wo de nyame adon ye ma Monday nyame adon Monday nti do me amefro me di amawi mefro o so fa ni di ma me na asumdwe mra wa na nipa wa hwa na obi akotunifo no akobo odua na di nsem bebre aba why me pacha madam onu ka na ye ma sa adi we nyina de ba yo de be se wi adi obi ye wadwuma na mistake ka ba na osinya abotra ma no me menko fo obi menya waje so ko fo obi nyabotre na bi ana wo bebe ko fo obi na ne papa ne ba ye na me beji adwuma bi kura ade amawa why bomodi ana adwuma no Mama me say kare na ma do minim ba pan fo buka na adwuma nti say adwuma kare me info adwuma ho kare bi this time why etieni brana yenya na sumdwe mla why me pato me da se so odi na me sure pa madam Monsu ya munya meta follow pa meta follow me da se pa Philip nyame hira sewa adwa da be frɛ no enti oba ye be frɛ no aba na makobɔ krata na odies wa nya ni nyina akora na obechem miensa ma ye ne se mienu kora nso ana wate ase ye se otua bia eye chense kora why eti kwa kwa to mi se champ problem me das trans o yenwi wo so fa ba go efutu ya me di ma ahwefo ne etiefo eni se mpre bebre no ya yesu enyi enipa enni obabesia ya wati tu ma remo ya wo boss sen kakra nka se ni odi wani modi wo ko en wo nyine papa
yazo so ne drum no bia ya me yani na hono mo kakra eba ye woyi wonu asinchen me de anka machi wonu so bi e de na kan ka ba na no onu ye be ma na ebi anka wa peno ama kanya na se bi anka ache seye na ne America ne se woye ensanu adwuma na wubu enipa kwase a ya na adwuma no entan koso wunya bi kura emfa nto ho na kampese wonya bi asie entimpe bebre no sebe ensanu adwuma fo ya wubu nipa ekwase ano wo mo wie ye ne ya na enyefe tini ye kan se wo ye wo bi adwuma tene wo ho na fa wo na munyira hyem na ye ne se ne nka bi anka wo di anka wo be ye no na di asomdwe aba na ye da wo hini ase eso ne na kasa ye ntia ase aye adwuma wo ne nyekasa tentin bia wo se wo mra ono so agi atum wo bu na konwa no eno ntimi ne ye se bibia be boko na emo wo so wo kro no so no enko kasa wo akire na mde akosompa na sompa fo dabi ye nye adwuma sa kwa no tum na bibia anko wano ko betema ya wonsa ebeka wusika ebusia eso da ase magazine for a mo show black ajo korea no ne Santoine ma ba yimu nyina eyes nyina show amaji wa nyina o magazine ho wo mo hweye nyame hira mo papa se maji ya tumu yeda mo ase na kende idi mi PSA Germany osi adwada DN scan no to de ne de kakra ebeba odi sala nti ti September mo bunu nua no keka mo ho na mo ma me magie ahia 24 de ma mo nyina mo me so sa mo mo ame na yenkoye ne mfa ni mo nyam no emla na yadwuma no ye ni mo nyina na eye ane se de ma me teliza akire ko wara beba Europe shito de ene waye ne de kama no ma Cynthia Boshema obasi London oso fa de bre na yemfa nsoso na yemfa nkoye ma fiu over keke ne yere homo Virginia wono so de ne de wono so mfa ne de emra ai na yenkoye efie bo ade medwa no Easter sene ma me wa me di Easter ai etidie wona abeche pone makafie wona wo bechi etidie wo de wadawroma ana Joseph Chumbere ma so hwewo area wajire nana yakrama antipoli twazo ai yakrama enyai bisa twemasi nana krama kra so ka so de Easter de bebe no so avama na de na mahihye ye bo bebre sa ne bo hye so atiato na yedi sala wadawroma yedi sala eje polina so mame medase kakra make nyina ne se yen titiri ma emma yesi shu aya me adwene se ye bobra na ya boye sesen no ya mama ye ni na ho kakra sentini se sikape ena ye nim se de ye memu aye se wo be ye dwuma pa se menye sika de koto asase benya de ye dafom na ye nua se wa timi mo wure menye sika koto asase na wo se makukuru 170 million de ama be ma se onko bo me dan so mame wuni mu ni fie wuni baby a wote wo si obi na introduce you na wo na wa be na se so mame obi a wuni mu ni de otimi ehunu ato ase gidi sa so ho enti won fa baby no wo mi se wa ma wani ana ho de na emom ni mi tue nua ma na nipa bi fo se nyame yadom na wo ye adwapade a se wodi sika bi ma wo bi a hwe hu se enhyehyeye edan eda ho even se krata bi mpo e na wo ne bebo a ne nsa hye ase a ne kyena bi no wo hwe na wo baby a we den wo ba ko hwe no na me ba me nua ba me so wo mi se wo de ebuo ni ani di ama yakonwa kase na emom bra wo sister se we ni abotere nyina ye no kuredie bi anya den anko so wo ni mi enu ntem cause bra beji sika se ikobo dan so mame e ma wo be ka kire ne se bi mame na wo twemiru mebo so na wo amoso de a se de baby ba beduru ne ba beduru yi cause enhyehyeye a wo no wo ye no amem so amem tini e mesra ne se madawo ma ewo mu se nyame na ya dom ne nya sika ne yesi ye de esi ye dan beje boso mame a e se entempa na wo ye de wutimi ko boda ne so ma no na kwa akoba se yakohia wo baabi ni ache wako police station asa na be prapra wo hu ehunu se sika no sei na menya na fo so kakra so ba baabi star se according to bra ya sam kire se o tue sika ni nyina ma o bata kire na asa aka se star 500 wa bra wudi sa kopie aban panimfu ayi aban enko nya no kra no boy nkantika na ne emliko betri me kire se nipa no se ya che no sika bi ewo mu bia na osanka mama ni tua enya fe no wo be firi se mi tua bi na maja bi
enti e ho no so ya kan se mfo so kakra de e bai ni nyina chi no de ye da Nyankopon ase ne se ye frɛ ye no when deny wo se woni mu wo ba bia but wa gye ne mfo so atum se wo sika wo ne ho to wo se nyame ya adom adwuada nti dwuada no so ma ma da roma e behwe na anim na e de asomdua ba ndisa de ye kan ye no enkoyi asam na chi ana enkofa chire enkofa fo enkofre no da bi anu nti na wo de aba court no wo de asem be dan court agya ma court na court hu se yo be kan asem na ye de esi afa so ma me YouTube fo amore no nyame hiramu pa broche fo amore YouTube doka sobona ena word link CPC omu nyina wo YouTube wa wo mo hwe nyame hwe na me baba ako Belinda ono so America enra the 500 ba se mfama lanso enyanka no Friday on be any lanso on beba court inti yesre mo amoboa san kola na maye no Friday on beba court nti obi a wo mo peso de boa bi no yenimisa asemu baby edru no akaka kra bi na rade adi nkunim na ageni mu boaten baby ani la so church of Pentecost eda one day osini nu ewuo obefa ne ma asade aprosifo ehunewuna nkwala no yamene hu se emra ewo manum etimomo aye na yeni asem no ne nkonumdie emra ye papa na nani aho ne nso edwadom din bebeji yes etimu amobo asa akwa no sonso nyame hira mo pa di for bremo judge na omunyina ase mo amabo nya so nyagopon hira na yemla yenua be ma yeso ye Philip ye adwuma ye di adwuma ketwa ene pekesi okre ewo mu se woni aba mpanimfo ye adwuma de enso aweli ya adiketuwa we bitima twone menyina asan adwuma no mu odere ye nya adwuma nye ye bompa ye senyame ye nyame me adwuma ne ya saso kogu nyame ni mase wo se sister ni abotere onu na wotue ne sika na ono de ama ona onu no enim se obeye adwuma ye ama na wanya adwuma ama no obese ode na nenye na ka obo so mana eti ko no nyi free eti Canada fu bi e ka se e wana board dan so aka won che wota hwan eti ko onsere ya mo me yen ka se sika be de ho ye adwuma ane ye nya abotre ne de bi de odani genu nim de ehye no bi ko ne ba bi ote no na yetu no eti sika no Nyankopon ya na ba we nya kura wo half de fabra be betuaka ye sem for letenton hwe gidi asemo akoba ya Emma Judas in Carlos ye Yesu ma ye hey yawo Judas in Calonto ye pokwa bna ni penimu asio Judas e chanti ametontia gidi Yesu nya ma Judas ya okofi odia no fie nte so do fie afi na no yi ni ma no ebi na ekutakuta no ye ni yoko ye binye mu gidi no emma eti gidie no wo yo ba wo ye bema susumi gidie ne nko wo yo ba wo ye bema o gidie no susukutem na sofo ko diska na yire ko diska mo no bo akiri asopo ni diska mo no bo akiri eti gidie die e wo ho na so ma ye hunu se wo ye fon black asere wo jedi ko obosu wi a ana se ebia enade nyina edro na bego na agini die na nyina mi fa brem ma menua ba sewa eye de odin nanim no because blood dey say sewa nanim no de odin nanim no onu mom ana antimi anhwa ma pepepe ama ma sister yi esika kodim etimu e from agent ani mo mu di niam anim e ma nkrofo yi adwuma sa ne wo mu nhyɛ ne nso nipa na wo gi sika free ne ho hunu se enya bete etise hwini mu nwi wo tuo ne nyize enti wo gi sika ne se wo de kokomendi pa ne se wonya adwuma na gina ne so ma ne nya adwuma no na hotomra ne dipa eyesa wonya de miemo dipa se odademo no wo so o obobodi ana nambra kwakuso enambra ya so enambra kwameso ana yatwumadie ana brave miskama me bra wo sika bi ne woniema bi ebe ko akiri se obeji udi a anu chase wasan obeji udi anu chase wo yale na mo gidie de ye na mo wutu gidie na mo no na wo ye gidie so na mo so dwuma na adim kurumdi abraye eti ye bompa ye pa adwuma no o saka adwuma be pacho ye nurse fo mo saka adwuma munye o ye de bokwa munye doctor fo de bokwa munye
na munye nipa ntrimu twetwetwa ema yetini ye nan ye akwa bia ye wo ne pane ama ne atwa kose ne sisim doctor da ye look at all this yedase D4 yen fancy yen fa course be na ibi ne say commentary honti adere yeti 5 minutes to actually 05519319310548 93193 semin mienu wo de wo de be kan ho amaye ne a ententem wo basoa 1 hello me mami orini papa bi original yanko baso no kuchi komencha kuchi hene na sabati bi kuchi mesi mo go ya no pandesen so odi fo nto bakati o mate na no hini adawoma ti o ko to di pedi ni o heaven a o hu ni enyo mo heaven no le bi an ka no na sofo ene man se wa na nke wa na ka ko to di bi ka ho because ye wa dia ye mi abai ene sasa mo di ti mi de mesre if I suppose say be na e kesi na afudi o de ne boko ne no mra for me da sifi yeah that's original hello ya judi baby akase free so you can yenti o so kid asina me kan de ma me no kafra online hello online mu breaki ya bre no sunti ti hello 05519319310548 hello 2 hello udi baby akase free hello hello imame watanto da sukra homanim hello hello udi baby akase free dan takso ma ho ya odo yentie we eno so ni ene say hello udi baby akase free ene wo no senior man hello na brampa usu ko hello abusia do afreju medie nyina si na yentimi ma mu mejina so mu asemu di agro asemu siniema ezemu hwie nsu ato agu yentimi ne munye se adwa no mota ne kure yae sisi akatra mu se wo baso na mu girigina so wo baso a twu free radio set ne se TV ne so kra lo no ba obi wa wo tie ne ho aya minima de kra yeti mu girigina so abramba hello mpacho din baby akase free because free mate you mi right into we hello yate on kakasa mate wa o tie ni hu kase be ba cho mame be say hello me pacho din baby akase free me pacho me ka se free etinatin yenti me majwa yenti o me pacho wadaroma sompanie ai yo me pacho me hwehwe me ma me bi fra bo chaba no person ni ohini ni bedi nkomo e na o se me mfre se obenya brama na nkanya me pa wo ka be na ani ehia no yo ani omra chenai pacho omra ochina ohini ni na me ka say yo mpacho yo omra chene nyampa jina so na me pick your number no why Matthew mama Abraham pa pick yes producer why she go do sa ni baby ejinedi apeke yo ntimi wi a me frɛ why me pacho yo yes hello mi radin baby akasefi udi baby akasefi o kasefi o gupe yentie
Ndacho dia mu ya no nyame mbo mo no djuma pa mo ya no wa. Yo ya das. Because dia ma papa no choma me wasi wona dia je woto fie no. Je woto fie no. Ai. Waya krofo papa. O pese won timma me na gina japade nkwara no japade no. Video no. Antumu ye wala man ni press no mo chintu. Medda wasi no mo djuma pa mo ya no ka pro kupe. Ya das. Na brebe me kwan yedamase chichi ni baby e ben ye mo amaje ya tumu amwe abrochire for YouTube for club members London, Amsterdam, America, New York, Virginia, Maryland, any Ghana nyina no yedamwase bloggers ya mo 5 videos me ameba Kenny Chesley ohene ba ene akosua ba kwadwo Reggie fie boa nyamishiramu yedomo said your monsomo doyen, your friend or yinini, I'm a crunchy, so of my